Yes, abale kemie glomna Everlove TV mieva pouvement e ko wonto nyama pouvement ya joko ka kemieva agokaji pro pouvement kata e kemieva ba mi akponu tepo last time video ado mi dare ya na kpoba afia ekwore no fia fifila fia jokura ka kiara kwema suso mi je mi akpora ba nuka tututue ejojom le gapopo ya ma mi abia duma machicharo nuka e ojijimba jidudu ana wona yo ehia ba wajo la fia ya fiare na enka ofuna kovi alo moto na kovi wava wa odo alo waga no fia kwa no achapwa akpan gbacha gbagba duma machichire kala gbonya alo togbi mereku na garage nye akpa weva Everlove TV ji mi je mi asegoma nuka tututu mi ajijimba eduaja alo government na wona yo mi fia amaro pa suggestion nya ba aw fifila fia pouva me leka mi awe mi ajo ava no fia regbo ano vava mi nya ba do ya ye fia ko mi wogale susu kala abama mi aduma to ntoshi be ajuru na wona yo nyatepe enye Moses tana akole enye hanu la fia nyatepe achira ma anya nuke furo na miala begbaze aba fia miela achara mi obo mi ba no gwakaji le mi ba buru fia katanya za flagba achagbe kataka kam azo gwakaji fia miela ha achaga ba remi nitso blaragba doragba fi una ka blaragba acha mala zama zanga wireke ko chava ro fa mona ba dogwo o mi nya fika to malo anya nu kare fun to la gbegbe alaba nyejijin ba jiru ro na ba zagba aba potefa ale o tencha atroshi unchi na mia nya tia no fia mereku majibe na atoshi nya kanam lekene bo na troshi enwe yena ba do nya na mi okay ba do chapo na mi ala fia mi la te par kamle mi ga igo ano te pote par na mia nya yi ala ba achime mi la ne te cha manoga ko aba mi ire do po wala ko ala mi ire do po azudo ta dumovio ko infama la bagba asha wa tumba ta kamion gwa gbato ye ma unsa do manu na yo avo ma mi awe wogo juru la yo woga ta mi wa fana juru ba no zagba na wa va ado chapo na mi ne mi akporere ma ko jimiela akpaba na afuna mi ncho mi va mi kpo mi gara wa fama ha mi kpo gba ruro lo va kora fama mi gara fama bo manu anyi o bo na ire anloga mi va dogo afu ya afu markuva wa wenya ameka dom le assembly citizen assembly ma cho ye mai ma ko fifila fia na o store ya la fia o pakata ya joho fifila o ha gbore ma nya na fo won ro ire do mai susu kai na kpoba yu adora na mia akọ pa mia korura de jiruru agbo akpa miawe do ma da akpa na Jubilee radio aba gba o gava mia gbo memra gba na akpa na mi susu ke ma gbo ko ye ba mia ko ina mi aba juru yen ba ajaba chapo ajaba odui le ruton ko ajaba do chapo le ba mi ate anyigben la fia mi ataka ba anoji na manya na mo no modio ofurega na ahabi anyanwi achiteti brodomi jita sabe tulakata abaro koloranu ayime tanu modo chapo ofurega na mashama me gbagba jema pon plewa ma shema pa to me ko nyai ka ola da shinya ba wa do chapo na yo akpa ba mi ajagba ado jena mi akpara ba laka mi awone jududu ana sami anko na wakpo ba wala wa avado chapo ya na mi akpa ba mi epon na Everlove TV akpa nyama ni o yema glom mi le ala ba na achare mi afia ma afia ko akore golo na ya ba president afia ka ba tencha seve chitati pla jita pla niwa yi mo ate we gbere yi mo la yi makola ala ba ba makola ma ga to tromo ta ma ala ba vinami ala ba ne glon shay ba sin di festa ko warada yina ba fia yi mu na ma na re mo wonu mo kare ba chapo ma ticha no fia gba no gbagba anu yi mu ta mi re ku sha kuku no jiru na khonami aka ni ma ga gbenye ba yo la fia do mo va le pouvons pas chiteti a do mo va merku ajibe na ko afuma go na mi yo na ma do wo me vale do wo ma hanga do me vale pouvons quoi achiteti ani ba fi ala ba fi mi ko na mi aba nururu do na ngonya wala afi plan na review afi oina o kona gbesha gba nururu o la fi a men papa la fi amuna akuchia achakuko achikuku ma valio nya pa mara niro aka chive afia ba amuna ba no kukum free ga ka fifia achai ma joinara ajoira chapuma ifia yo la fi mo chama joinara ka chiteti
ala chire tap keke ava fio numa mi do tafakina nia ameke la jiji fia ba odagba odo chapo na mi kula na mi kata mi anu free o na ma suku kwa ajo review mo ko taparka igre school o na fa review o photo ga about 3 months afia ira achitati aira school avo manana me marolia jelarolia gamalo shu afia review na ina akpo choga onyi jagara moji la ka ogami ala la kunyi fafata tami kukuram na miaba governmenta bana kpere miangu na no moyo no anunachi akwana mi akpa bana phone Jubilee Radio and then the same time Everlove TV. Remember to subscribe to our channel on YouTube and then subscribe, like our page on Facebook. This is the only thing you can do to support Everlove TV. Thank you for watching us. Let's go on and then have interaction with some of the community members and afia kumila na poba chafwa kwenye echikufare nyela film ame akaipa echi o adumavio ba kukumana na mianya ba egbanye nkeke mamla ke wochi akuma afia ala ba chafwa kwenye ta no me ponyo a chafwa gbona echi akogadwe bijo mi agaroji mi abia ore nyonwo ontonya nyoba nyonwo nyaloshi ke wata agbona miko anti barkuva va lakin echi nyamo fifia obana gba ko chi adaga mi o chi adaga ko dwe mi da kuku no wa pe mi ati Mr. Robert ye pe mi ati mi cha kun won pa fa na won pa fa ba no ba wawo wo tonu hin wo vote wa ha bo chi won pa fa no won pa fa wala ka se sepa obi anya bi ni o si o fa na wawa o no wa ya hin okay toro majibe master goma mommy va mo gun pleo majibe master goma abami atuma vio fia ye miele gbogbo fifia chapwa va mi adam mi pia suggestion chapwa fu de na mi echi ayi mi ma brobo ona de yo ko ida fia da alo mi leka mi jibe mi anofie ne je mi anofie no de mi ko ya fia de na na ji tapana mi na pele de se anti no de tapana mi ayi ta me de kuku ni okay, actually what she is saying is it's very good for His Excellency Nana Addo Dankwa. You can come in and then find a place for them so that all of them can move from here. So I think she has an idea over here. Ne what minamia over fia bo mi akata mi agula fia anya nuka. Oh mi ayi. Na va fia mi evu mi ayi. Ta me de kuku ni. Me de kuku na pele sapanti no wa we na mi. Mommy, va anti be you are ajojina you be you are ajo lafia no onye be over be ori you na jura lafia anya inu ka de juno nya bonye ya bere ya ima va dua ma fia ajiji me ya dua ma mocho sakumanu e ma va dua ma fia ajiji ka kan na ma dan kuma ko ma ko 30 something la dua ma ka kare nya ta fa tomato achi ami arama asugbo ka kare mi ra kuku sha kunami mi jagba mi awon nuvi suara na mi kaka ni mi akpo jujo le mi aroki mo bo nuvi suara na odo chafo na mi chafo ko no do na mi nya ta boto no modo chafo ikaba na nya chie la fia goji fia mi kukumu no mo do ma nya avio kata otro ta mi ra kuku na ni mi amaga o kata bare no para mi anure no sia una jaga to yiko nyanya nyokonyi mafaka ka nyankonya toro gbani avo akpe bene anti toro gbani me da akpe no bene ja do pa enya agbona mi ya pa nya konya ba amona wona ya ajura lafia anti fifi lafia obo yo chi akoga dwe me egba konya nkeke mamle mi chi akuga fika mi ga chi kpogale alternative fifi du to ha mi makwe o a fe ba du to achafu akoko dwe akpa mommy va ebe ye chi adram la fuma amule me da la fin okay chafu ba de nu kata do mi epo ti mi anu ha Robert agbamaba sonye die ye o ha da fi die aku papa de mi amchi ta mi kuku de nya ha madure manya aba de so afia ajiji du ya mama le fia ajiji nto ta mi kuku de no pere mi amchi o po chafo gbona mi ho mi anonyisan afi ma wura ho mi mostly all of them are saying see defense when they're able to defend the sea for them it will be a very good thing for them because they've been here from over 35 years 40 years so the best thing for them is to defend the sea so that they can have a place to water is becoming a problem for them over here
The only source of water which comes from the government is the sea has taken it, and this is a private one. The man has been taken, and he says he's going to disconnect this one just because the sea is just close, 10 meters away from the sea. So definitely, the government, we plead to that you should come and do something for the people of Puvama and Agokoji. Thank you.